Ki tētahi take whenua i te rohe o te whanganui ātara i naia nei, kua whakai te kaunihera o Kāpiti kia āta whai whakaaro rātou ki ngā wāhi tapu o ngā hapū o te Ātiawa. I a rātou e whakatū huarahi hou ana ki taua rohe. Ko Ben Ngaia te toihau o te uepu o Takamore, nā rātou te kaunihera i whakatūpato kei takatakahia o rātou wāhi tapu. Nō reira Ben, tēnā rā koe. Tēnā koe, Scotty. Te whakatau a te kaunihera kia aro nui rātou ki o koutou wāhi tapu, he mea nui ki o koutou, ne? Kaore o ke e kore. He kōrero he tautohe wainganui a mātou me te kaunihera o Kāpiti, timata i te tau, i te rārau tau, i te tau whātekau mā waru. Mā reira, mai taua nei wā moa noa nei, ka pakanga te tarati o Takamore me te kaunihera o Kāpiti. O tī rā, i ngā tau katai anō ka pahurake, kutai mai ko te karauna i raro, me tētahi rōpū o rātou ko te waka kotahi ei kaui i tēnei kaupapa. Kororo mai mo ngā wāhi tapu o koutou i tohea nei e koutou kia kau e takatakahia? I te wā o ngā mātua tīpuna, ko tēnei wāhi tapu o Takamore, e whātoro ana ko hōna nei ringaringa ki takutai o Waikanai Moana. O tī rā e nei rangi ko te nuinga o te wāhi tapu i raro i te mano o te hāpuri. Me ki rā ko waka kikingia ngā wā ruaru o te wāhi tapu ki ngā papakainga o te hāpuri. Mā reira, ko tonu tēnā i reira tonu ko ngā koiwi o mātua tīpuna i raro i ngā papakainga o te hāpuri. O tī rā, ku wai o ake nei ko ngā toenga o te wāhi tapu kare anō ka patungia e te kaunihera o Kāpiti me te hāpori whānui tonu. Koina te take ka rehitaangia tēnei wāhi tapu kia whakawhānui ake i ngā pāuki o Takamore kia whakaokawatia ngā pāuki ki tā te ture o te karauna me ngā ture o te kaunihera o Kāpiti. Me te manako anō kia mo i o pai ai ko te hāpuri ki te mana o te whenua ki tā te Māori titiro. Pēa ngā whakaaro o te hapuri. Kei te tautoko rātou i a koutou? Ko e te i. E huara i hau tēnei mo te hāpuri, ko tonu mai rā no tēnei kaupapa mo te iwi. Mā reira, kai riro mā te tarati o Takamore, kia āta kōrero ai ki te hāpuri, kia mo i ai rātou ki ngā naue, ki ngā mamai, katoi maati e te iwi, tainoa nei ki tēnei wā. Mā reira, nā te waka uti kōrero e wainganui te tarati me ngā rōpū o te hāpuri, ku tau rā ko te māramatanga i runga i te hāpuri. Ko e te i tonu, he ātete ki tēnei kaupapa o mātou. Ko tonu tēnā, ko te tumana ko te tarati nei kia hikoi ngāta i me te hāpuri. Pēhea te whanaungatanga i wainganui i a koutou me te kaunihera i nai nei? Ua pai tonu. Kei raro i te mana o te karauni i tēnei wā. Tā te mea ko te wakakotahi te rōpū matua hei kaui i tēnei kaupapa ki te rātaa. Mā reira, pai no te mahi ngātahi me te wakakotahi i tēnei wā. Te tūmanako nei, nā tēnei mahi, te tautoko o te Pauhere Taonga me te rōpū o te Māori Heritage Council. Ko tonu i raro o te mana o te karauna. Koira e tehi wāanga o te karauna e kaha tautoko ana i a mātou. Mā reira, ko ngā kōrero, ko ngā mahi i wainganui a mātou me te wakakotahi i tēnei wā, he pai. Oi, nō rā bēne, mohi ana te motu whānui i naia nei, me nā rā he take whenua wā rātou me whakapātu pēr rātou ki a koutou i te mea mohi ana koutou me pēhea. Mihi nui ana ki a koe, Ben, tēnā koe, tēnā koutou o te rōpū Takamore, kia kaha rā koutou. Kia ora rā. Tēnā rā atu koe.